Cela knjiga King James Biblija sadrži tačno 823.543 reči i brojeva, što iznosi 7 na 7 reči i brojeva ili 7 puta 7 puta 7 puta 7 puta 7 puta 7 puta 7. Ime Isus, kada se misli samo na Isusa Hrista, se javlja u Bibliji 980 puta, što je 70 puta 7 plus 70 puta 7. U parnim knjigama u Novom Zavetu 70 puta 7, a u neparnim isto 70 puta 7. A kada bismo računali samo Jesus, bez da se u stihovima nalazi uz apostrof, tačku, zarez, ukupno se javlja 777 puta. U kombinaciji Isus plus Hrist i reči izvedene iz reči Hrist poput hrišćani, Jesus plus Christ, se javlja 1554 puta, što je jednako 777 plus 777. U svakoj 7. knjizi u Novom Zavetu, 1. Korinćanima, 2. Solunjanima i 1. Petrova ima ukupno 77 plus 77 javljanja reči Jesus i Christ. U cijeloj Bibliji reč Otac sa velikim slovom 259 puta, što je jednako 37 puta 7 ili 777 podijeljeno sa 3. Reč Sin sa velikim slovom 231 put, što je jednako 33 puta 7 ili 77 puta 3. Ukupno Sin i Otac se javljaju 490 puta, što je 70 puta 7. U cijeloj Bibliji sva javljanja Otac sa velikim slovom, Sin sa velikim slovom i Duh sa velikim slovom ukupno 777 puta se javlja. Prve 3 reči Biblije in the beginning, u početku plus Jesus, ukupno 77.777 puta. U prvoj i posljednjoj knjizi Biblije, Postanje i otkrivenje, reči Bog i Isus se javljaju 343 puta, što je 7 puta 7 puta 7. U cijeloj Bibliji Isus plus sva Božja imena sa svim velikim slovima, ukupno 7777 puta. U Postanju 1 ili 1. Mojsijevoj 1, Bog izgovara ukupno 343 reči, što iznosi 7 puta 7 puta 7. Sedma reč sa početka i kraja Biblije, to su Heaven i Jesus, se javljaju ukupno 1554 puta, što iznosi 777 plus 777. Reči Otac i Sin u evanđeljima se javljaju 7 puta 7 puta 7 puta. Reči God, Father, Jesus, Holy Ghost, ukupno 5439 puta, što je ukupno 777 puta 7 javljanja u King James Bibliji. U cijeloj Bibliji imena Mojsije, Isus i Hrist se javljaju 2401 put, što iznosi 7 puta 7 puta 7 puta 7. A ako računamo samo u poglavljima gdje se sva 3 imena nalaze, javljaju se 231 put, što je 77 plus 77 plus 77. Imena evanđelista Marko, Luka, Matej i Jovan, ukupno se ta imena nalaze 154 puta u King James Bibliji, što je 77 plus 77. Ako uzmemo samo kada se misli na same evanđeliste, ukupno 49 puta, što je 7 puta 7. 196, novi magični broj. Dobijamo jednokostranični trougao sačinjen od sedmica, 28 sedmica. Jesus Christ, kada se nalazi zajedno 196 puta. Son of Man, 196 puta. Son of Man velikim slovima i Son of God sa velikim slovima isto 196 puta. Reči Salvation, Savior, Save, Saving, Save, ukupno 196 puta u Novom Zavetu. Reči Sent, ukupno 196 puta u Novom Zavetu. Znamo svi popularan stih kada Isus kaže da je on put, istina i život. Pa da bacimo te reči u pretraživač u kombinaciji sa Isusom. Ukupno 2331 put, što je jednako 777 plus 777 plus 777. U cijeloj Bibliji reč The Father, veliko slovo, The Word, veliko slovo i Holy Ghost, Sveti Duh velikim slovima, ukupno 777 javljanja. A ono što je najvažnije svega, možemo se 100% pouzdati da je Biblija reč Božja i da ono što piše u njoj, da je to 100% istina i da je večni život stvaran. Da baš kao što piše u Bibliji, nakon što smo spoznali da smo grešnici koji zaslužuju večnu osobu i pakao i nakon toga poverovali u Isusa Hrista kao jedinog spasitelja, da je on umro za naše grehe i vaskrsao za naše spasenje, imamo večni život.